generalno većina muslimana danas 80 kusur posto, većina veruju da poslanik nije ostavio svoj testament, svoju volju. A iako Kur'an sam po sebi govori da nam se pripisuje, o vernici, pripisuje vam se da ostavite svoju oporuku kad vam se približi smrt. Da. A poslanik je on je najbolji vernik, mislim, nekako da on treba on da... došao Koranom, to je ono što piše u Koranu, dakle, da svaki muslim treba da ostavi svoju volju, dakle. Svakako i njima je lakše da žive s tim da eto neki ashab poput Omera je sprečio poslanika da ostavi svoju volju. To je nemoguće jer ne postoji sila koji bi mogao da prekine ili da eto i poslanik izostavi to zbog tog ashaba. To je nemoguća stvar jer prvo taj hadis je nazvan kao nesretni četvrtak, a poslanik kako znamo umire u ponedeljak, tako da ima dovoljno vremena za 4 dana da on ostavi ovaj testament. I ono što nalazimo u jedinom prisutnom testamentu danas, među svim muslimanskim zbirkama hadisa, svim knjigama, nalazimo samo jedan testament gdje poslanik diktira svoju volju, svoju oporuku i imenuje 12 imama i 12 Mehdija. Tako da niko ne može da potvrdi da je on imam Hasan ili imam Husein, niko drugi osim njih i niko drugi ne može da kaže da je on taj čovjek, jer imam Džafar al-Sadiq alejhiselam kaže niko ne može da potvrdi oporuku osim njenog vlasnika, u suprotno Bog će mu skratiti godine, odnosno učiniti da umre. Poslanik je isto to učinio i kad je došao on je potvrdio da je on paraklet, odnosno utješitelj, kojeg je Isus spomenuo. Za 600 godina niko nije došao i rekao ja sam utješitelj. I stvar je jasna. Danas je Aba Sadik minhu selam ve rahma živ, on je došao i on je rekao ja sam Abdullah, spomenut u testamentu. 9 godina je prošlo, on je i dalje živ, hvala Bogu. I Ahmed al-Hasan alejhiselam, on je došao 99. do 2007. On je potvrdio 99. svoje ime Ahmed u oporuci. I prije nego što je otišao u okultaciju, odnosno postao absent od javnosti zato što su htjeli da ga ubiju, on je ostavio svoj propoved, odnosno hudbu, gdje je rekao da će se vratiti sa svojom ocem. I to je obećanje od imama Ahmed al-Hasan alejhiselam. To je obećanje od Huseina ovoga vremena. I mi verujemo da je uskoro njegovo vreme i to je obećanje od Aba Sadika alejhiselam također.